Je li ovdje tajni sastanak? Hej! Možda idem u krivom smjeru. U 0000 u starom skladištu. Pozdrav, Goldhands! A tko si ti? Pa, okej, nisam o tome razmišljao. Ja sam zli, misteriozni zlikovac i želim ti ponuditi posao. Žao mi je, ali ne radim za nikoga. Kad bi samo mogao pričekati. Posvetio sam svoj život pokušavajući opljačkati centralnu banku. Već sam probao 27 puta. Da, ali stvar je, to je moja obsesija, moja misija. Želim da opljačkaš centralnu banku i nemam vremena za ništa drugo. Centralnu banku? Tako je, provjeri sadržaj te aktovke. To su nacrti i planovi njihovog ventilacijskog sustava i siguran put za bijeg. Tako je, Goldhands. Ovo je jako korisno. Mogu li to zadržati? Naravno. O, baš ste simpatični. Hvala puno, gospodine misteriozni. Srešćemo se opet, Goldhands. Toliko o čudnim razgovorima. To je to. Nadam se da mu se svidjela moja gluma. Srešćemo se opet, Goldhands! Ja sam genije. 24 sata kasnije u ventilacijskim cijevima centralne banke. Konačno. Savršeno precizno sam izračunao točnu snagu eksploziva. Biće dovoljno za otvaranje trezora, ali ne i za stražare banke. Ups, možda me je ipak malo čuo. Bolje da požurim. Upozorenje, eksplozija, ulazak u trezor, upozorenje, upozorenje. Policajac Silvestar uvijek spreman. K vragu, bit će ovdje. Nećeš pobjeći, Goldhands. Vidjet ćemo, Silvestar. Ljubazno tebe, sine. Dobar, dečko. Hvala, uvijek poštujem pješačke prelaze. Mogu li dobiti 15 sekundi prednosti? Naravno, i onako ću te uhvatiti. Ne, preblizu. Upotrijebit će svoju super kuku. Ne super kuku. Super kuka. Ovuda, tako mi je drago da imam put za bijeg od gospodina misterioznog. Nećeš pobjeći. S ovim neću naletjeti ni na jednu patrolu heroja. Barem neću završiti u... Ups, uhićen sam. I onda? Tako se čini. Zbilja moraš imati nesreću da naletiš na toliko superheroja. Nekoliko dana kasnije u sumornom i napuštenom tajanstvenom skladištu.
Dobrodošao, Rokedzing! Pozdrav, Mysterious! Došao sam vam zahvaliti na pomoći u zadržavanju Golda. Bilo mi je zadovoljstvo! Ali kako ste znali da će Goldhands preći baš tu ulicu? Ja imam sposobnost vidjeti budućnost. Imam snove o budućnosti i koristim tu moć kako bi činio dobra djela. Shvaćam, to je izvrsna moć. Još jednom hvala puno na vašoj pomoći. Taj smijeh je bio super. Tjedan dana poslije u zatvoru grada Kaboom. Vaš plan je bio pun pogoda, gospodine King? Da, Jolly Roger besprijekorno izvršio svoj zadatak. Ali zašto ste željeli da Goldhands bude uhićen? Ne razumijem. Znaš li koliko puta je bio uhvaćen u pokušajima da opljačka centralnu banku? 27. 27? Kako nezgodno! Razmisli, profesore K. Ako je uhvaćen 27 puta, znači da je 26 puta pobjegao iz zatvora. Iz ovog zatvora. Nema boljeg eksperta u bijegu od Goldhandsa. Pozdrav, Goldhands. Imam prijedlog za tebe.